Polisi y'u Rwanda yarashe mu cyico wagerageje kubakubita inkoni. Mu kanya gashize Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu irashe mu cyico umugabo wakoraga akazi ko kwambutsa ibicuruzwa bya magendu mu gihugu cya Kongo akabizana mu Rwanda, ibyo benshi bakuze kwita gucura. Ibi ngibi byaje kuwa gatatu tariki 11 z'ukwa gatatu 2026 bikaba byabereye mu murenge wa Rubavu ahazwi nka Buhuru mu karere ka Rubavu. Ni nyuma yaho bivugwa yuko yagendaga acungira abagenzi be ngo batabafata, dore ko bari bavuye mu gihugu cya Kongo kuzana ibyo bari bavuye gucura nk'ibisanzwe. Nibwo rero ko yakomeje kugenda kibaguza ngo huje amaso na polisi, maze barayisatira polisi irabahagarika banga guhagarara ndetse batangira no gushyamirana cyane. Warashwe irongo mbere yo kumurasa atangiye kubarwanya cyane, mu kubasagarira yaje kwiva umuzingo akuraho igikoni kinini maze agikubita umupolisi arakomereka. Polisi ibonye ko ibintu bitangiye gukomera nibwo yarashe mugenzi wabo wari ufite amakari, bagenzi babibonye bahita bamanika amaboko barafatwa. Bivugwa yuko bari bataro barasama umwe maze hasigara bane muri bo, kugeza ubu ngubu bakaba bafitwe n'inzego z'umutekano. Umupolisi wakubiswe na nyakwigendera akomeretse bikabije ndetse akaba yahise ajyanwa kwa muganga mu buryo bw'igitaraganya. Uwo nguwo urimo kuramashona umudamu wa nyakwigendera warizwaga n'umufasha wari umaje kuraswa na polisi. Tuvayo kandi gato icyateye amabera nuko abaturage mu karere ka Rubavu bavuze yuko ubukene bubugarije ari impamvu bishura mikurwa bimo nk'iyitemewe, kubera yuko bavuga yuko ari babeshejeho. Abagore bo ntago batinya kuvuga yuko kugira ngo barye bisaba yuko ngo abagabo babo bajya gucura muri Kongo, kubera ko ngindi mirimo bayikora ariko bakabura inyungu. Bavuga yuko kugira ngo ubucuruzi butemewe n'amategeko babureke burundu, bifuza yuko leta yabashyiraho imirimo ibabyarira inyungu. Bavuga kandi ko bahoze bakora ubuzunguzayi none bakaba barabuciye. Bongeyeho kandi ko impamvu batera kwambutsa ibicuruzwa bitemewe banyuze mu nzira za panya ariko kubera ko kunyura ku mupaka babasoresha amafaranga menshi kandi ngo nta bushobozi bafite bwo kuyishyura. Bavuze yuko uyu ngo arashwe yari umushumba w'amatungo, ariko ngo kubera ko ntaho riva mu bushumba ngo rero ahisemo kwishura muri ibikorwa bitemewe byo gucura no kwambutsa ibicuruzwa binyuranyije n'amategeko. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Twajamahoro Silvestre yemeje amakuru kandi atangaza yuko uburashwe byaturutse ku kurwanya inzego z'umutekano. Yaboneyeho kandi kwibutsa bishura muri bino bikorwa bitemewe ko bihanwa n'amategeko kandi rimwe na rimwe umuntu ashaka kuhakomerekera bitewe n'uko ababikora bazi neza yuko bitemewe n'amategeko. Umarambanya kwigenda basujyanwa mu gihe abacura bane basigaye base batabwa muri yombi, ubu ngo karimo kucyangwa n'inzego zibishinzwe. Ngaye nguko rero iyi nkuru ikabereye mu karere ka Rubavu. Murasa subscribe n'imbaraga mugize kuri isheni ngenda cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Rubavu. Obi Time News.